Kalingam Presbyterian College Mautengkut menta kesengi galarake ka graduation day ka balai jongka daga jingpun kubura mikisan penyongut gisamla pule nakabaj arhajar arpoi hagani kesengi la pen kuburom do UMLA ka Motion Road constituency uba Methodius Dekhar kum Kongsan harangkat ka jigidon langru uba MA Chalam SDO ka Motion Road Civil Subdivision kum Usimbot Kongsan habakran hakate jingilang u Kongsan ula kentu gisamla pule ketika college kibala pendap ika graduate bakin perkhat bat sngongu ya kita kibala no senyang ha jing im jengki nadu badangkha hadu kani ka khlipmat kat hadu bakin dayo phong ya kapan sengan ka graduation bat lopan kan mauru bade ban shem ki nuksa ki babhana manla ubrio bat ban long ki job ha jing im la ka long ha ka no ma ka kam ka bagi trei u SDO civil ha jingkran jong u lopan pau ki jing don kam ban penya dei bat ka jingkla jong kopor ula kentui ki samla puli bakin pelong ya ka kerdan puli ka badon jingmot da ka pendon kami ke jing start bat jing tibet jengki ban ai men siem bat pencelori ki weipan ki balai don lang hakte kesngi ki kintob yo Reverend A Nongbri President ka governing body jong ka college Reverend Dr BK Shangpliang Secretary ka governing body Reverend J Nong Dekhar Reverend RS Dingdo Reverend Dr PR Marthong ki no hikai ki kimi ki pa bat ki wei ki balasha khot ngobha Remarkable. Risha Nong Siang, remarkable from me. High season. Masukman bermasuk sarong ban ong ban nang ne na poklau na ini building ibarat kini san punyungut ki graduation dan itu student tiba yo ya degree. Ai ka tingi ro ya thi ki bala pas bakila tristam bakila yo ya kani kerdan kerdan ke balong kum ka pansingan ka bakin sapong si tunong ha ka jingin ke jongpi ring ai ka ki bok ke yang ya thi bara la tinang teng ke jing pule tu blem no ko ku ko ro ya thi ba pinang yo ya ke jing stan ke jing champang ba pinang yo ya ke jing slur ka masim ba pinang yo ya kilan kilenti ba pinang la ba ki syatang Balara lese dan penjong pir di bawah tensu itu boleh nak kilo di kini kidau, nak ke di kipok ke yang nam tak di ing penjong pir, berpinang sembah, berpinang sem di kilat kilati ada di ing penjong pir boleh ulang berku kerja ya pi. Karena kali yang ujungnya kumbang ki reverend kilat tempau untuk menjadi ketinggi sistem dengan college. Ngan sapercang kat bangal don kalat kerenti banjir dan mentalang hakinu kinu senjam kijongki nam ta benginang kenti ya gane ka college ku demi cak kedan kiba kham sakti batikin kirdan kiba kham sejrong balasi benang yo ban kham penbit pendiang ya gane ke sindon kam jong gane college ketingbit tingbiang le se kala banlong nam ta kinoi kai ketingbit ketingbiang kalong ru nam ta jong ti student batinang khamsuk Habba pinwan ya tak jingnang kejengjem kami ya tak jingsang. Peteng di sama lese hai basab ya kejengkren kiru lomba. Peteng di hai basab ya kejengkren jong kiru teman. Sama apa orang isi balar sipet ya kene opposite side ke banidan menta hangne. Saya kata side, saya kata side ke sidan. Sama apa di kedua smart ke jongsi sidang lungah. Sidang lungkung kitu kisu kelap kibrang mik sulut. Kibrang plung, kibrang plung ha. Kena pai pada sini sedin kejongi, sini ini kita smart kejongi, kibalat dangsti, bat kibalat dang suai. Hati kita smart kejongar, sini fine line, dan ini wrinkle seperti orang. But no why we point uang but fine line. Ada kita smart kejongi. Jadi kini fine line tiba-tiba begini. Ini fine line kita smart kita silang mat kita lagi ni kiri lomba kita cari saja. Kini kita wrinkles kita lesik masuk penuh teman no ini. Sampai kini kita fine line jong experience. Kembali kita ono mana iba salam nak letak air kubelnya ini. Ila penpau itu santri so tenat pelan itu jumpan ini mengenai kekiban ada kejumpat hati jompi. Pada kali yang mendengar waktu banting sikit pada nampak berperongnya siapa. Hari ini kalian siap kejongki. Pila ini pasti ke graduation. Berkiraan kini kita lek mentara si 11, 12 step berkiraan ini ya kita kirang don first semester, second semester, third.
Nampak joki ngaso bapi di masjid, atau kan mereka por pan perkan, nak kan mereka sini bapi dan mentah, hiyo pan kup ya kan mereka pansian, bapi perkan lalu terjadi sistem joki lalu pinoi cai, ia kibriu kibala contribute ya salai ke joki bapi long mentah kumne. Nadu badang khai thi bat hadu kat kene kat khande kat kene khaliman nadu binai dang khai thi bat hadu kene khaliman bat thi thiyo ya kene kanam bat thiyo ya kene kapuram kene ka thi kan sa ji kan mau ya thi silan ter ka ji imbu dong thi bat kan sa ka ji kan mau ya kene ka college thi barok we bangidon kata ka third graduation day bat kini kita bala cak bat kupuram hada de ka sini ndai ki kita bala penong ya thi bat thiyo ya kene ka sini ngaso bat sim Katu kali por la khilet yang berkenal berarti semua yaitu kipriu kibala contribute siapa yang berjangkit. Tentang lesson number 1 about min judai dan kelak what ang kelak bara kadang dan come that embrace the team dan yang ya ketinggalan. Nimla ban kepilati baman kasih selong kunjuk. Nimla ban kepilati baman kasayo manu benai selong kunjuk. Hagati embri jongi, dan bon kitik kelah, dan bon kitik but ini kitik idan langru, bar kitik kemen, kitik subha. Parang pring kini barok, ke kamram jongi kelong, banyidai, ban kmi lenti, ya kata kitik kelah. Mentase along graduate. Jadi kesini think of so what? Sedaya, saya graduate. Hampir 1,000 lot graduate dari India. Sampai kata, si kebapan pair ya si ni jual pat graduate. Ketika pair jom si, bat jual pat graduate dari India, hak percaya borok kowe. Ketika bapak le, dah betul betul jom si. Buti sampai apa kan? Dari kuat betul, hok betul stone. Kumbinong tuai sokar. Ini benda ceritahan yang kedong. Sebab nilak sama tuai. Nilai ceritahan yang kedong. Maka masih tidak kata ke degree graduate haksi yang si. Sebab kampung mana kata. Sebab pendekam haksi yang lejong. Berwat hitam hijau. Sebab pendekam ban yak sekwat bagi konsentrasi macam pulih. Batru sebab pendekam ha kidong kithan ke bisa bisa. Buntin ngai hagi bunti snong. Lalu uway lani kaway tapi kiu kam sejrong. Kiway kia bunti. Kalau uway doktor, uway engineer bagi nak snong. Kisami ki doktor engineer. Kalau uway officer sami. Kalau kiway batai sarkar sami. Kalau kiway batai business ke khamba kamnya. Kisami nak tu kesnong. Pada duty ke jongsi, kum tu graduate. Kedai kumno ke impact hapok kesnong atau hak imlang kesalang sebab tidak. Kedai impact berarti kam day lagi hajar not kibrim. Nasi arnot lainot samut kena kibila ai di negara. Bila abad i kuno kesah. Pada kata kedai kam day tamu. Ketika film tidak kiwai, henry, kadai tu, kadai tidak kiwai.